Etiria babikibiki kumantere chekeke wodi ne AKIRANG'ONDU igembe katikati batongeritwe ni MC wa Borici Ntarangwi ni bamenerete mabisa Borithi bakiuga kabe na mutugo jwa kuringa risasi igoro itena gitumi na nyumene kubayira utuku bwegoro ni baremeto gutethia umwe wao nyume risasi kuringwa ni AAMBA indi bathugane ni Borici na bamuya bikibiki na kumutiga na ndingango. Wamba babikibiki mwiri oyo ayembe bwetete na mbere otabarikia ntorene akeke wadini AKIRANG'ONDU gecione bunge kia Gembe Central etethia babikibiki ni basiumirete na kimako ni karekare otuko nara umowo araithokero ni AAMBA na otunywa bikibiki yawe na kinya otiwa na banja cia mwiri honto bakiaria na muthuro etethia babikibiki bariuga baremero kuonokia bikibiki uno honto baratha wana ciana rumenyerero wa mabisa Borici banteriu urabaringa risasi ruone bakibamakia na nyumene bakabayera na nikyo na muthoro yo munene bamenerete mabisa bauna kuwa buruba tena ukaria utuko bathathe yele to risasi kiringwa ora tumenyeretie kuona risasi kiringwa ora askari baringete sande siasa aringonde sene uringi tugia ofa mgata askari iro rabindi ibundogi na AAMBA bakuja gibiki AAMBA bareyere bathiate antaga stenji babikibiki nero anto barererio kurwa nabo bakiwa ne asigara anto bamatuka idoru baronyere bikibiki emwe engera onoga ici wetwa mbogisa itogoramba mwesimiwa bakigiche batuitogarwa bwa nonto asigare bate ya witega thina rire kwendelea be ya mathiriro kinyo sambulisi bothirire irobe ya na ningi baku nibo ntoto kuona ya bo baringa bondo kino to bakwirwa kedere ibo mibwa na baeria na batekwe yare na fulachi nya baringirwa thimo bate yo sa India wakati orera kitendo gutendeka be ya bandae tutena security Borici area kwa kutoka bibe za benge na bina bembere kwenda kuyokia corruption Borici ye ikanya otuya atoterete bibiki koloko yarengine Borici batoto karia twabe bamia oni ngoramba thirikari tutethie untamba ibengeta ko muno mire tutule yathe morende tuyano mirira muti Kûmeneeria karekare MC wa wandi Borici Ntarangwi ariwote abisa wa Borici wena rutha roete mu biashara no riku license ari biashara ne yawe nonto ningwe ya mabisa badrikare account bauto de toto na denera nene muno yosumbwane askari beto ndene ya AKIRANG'ONDU area ya Machongolo area ya KK market area ya Getwine area ya Kolwa Ithamba watoka bato twetu mu askari bakuma Lare twatu mu askari bakuma Mawa twatu mu askari bakuma Kangeta twatu mu askari bakuma Muringene eitare bakwenda opora na bare yo tuko na mbere anto beto ba KK ando mithai otaska no mo na power ko yowetia license yonda si under county government oredo ane license yoteri oredo license kiosk oredo license ya biashara ngeno ereko no ketho kwe muntu kwenda wete biashara ya lika barabenda sensobi obatu wetu ne anto ba county liquor bond ko kya kona askare yetu wete license kwa kundukene one mwamba no gagona askare weyeto tuko ndene ntore tho ikeke uretho ikathelo retho ikolwa Ithamba retho anerindie akiakwetho aneyete kuna nyumba tuko one mwamba nonto tayari askare na license na kila kitu na budoki valent na batuko ya muthenya na kenda kumya nimbi ketho ko biashara to kulitete bui to kamya obwete bui lakini nonto to muraskare ba mo tuko bake yakuna nyumba sieto okethwa ate askari baraba yere kuringa bundoki otuko sande eoro bundoki engete ke yakoringa AKK nanto barako ya atua kana bonda yeta anto bundoki ra ringero anto bathwani askari wetate bakuringa bundoki na nontubo ne bakoromba deputy county commissioner wa Ntereiji utiera ntubo mabisa baba wetethia na mbere Ntereiji kwangaikia karibu kinyamuthia na nkwenda gora bwana DCC let us manage is camp let them manage is askaris because the county government is not run by the police officers. County government is run by the governor with the collaboration with the county government and county DCI. Nkiripotera wero Njuma kuma KK wadini AKIRANG'ONDU Gembe Central Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.